Atalo fatu talafo la Radio Samoa le nei tai au, usimeo whaafonga o talo les wharaile. Luas fultolu ta la se fulu lima sene, leo le ato e si iai le minimum wage po le totongi maa walalo mai le aso mua mua o aperila o le tausanga nei. O le whaamauninga lea mai le Minister of Workplace Relations and Safety and Anafi, Brooke Van Velden, ma e tusa lea, ma le lua pasene. E le vao le valu se fulu afe, ma le se lau fast fun ma le lima afe, tangata whai ngā luenga le a benefiti le nei si itanga. Maana ta ue le Minister si itanga nei wha le tausanga o lo atangi ai le nau nau le malo. Ia nga i iluma le tamau a inga, si itia tupe maua, malango lango fo inga luenga. E se mai le totongi maua lalo, o le a fo e o le a si i le se fulu valu ta la lima sun ma le lua sene, totongi mo training ma starting wages. Ua whainga tā tele le su enga lo su esu eile maa lo su le tino po le fitness test, le esu e taimi wha atalo sa ngai mua wano whai ngā luenga. E ave ai o se leo leo wha apea ma leo leo wa mai atu tofi ina ia wha atu mawina pea, ma ua tatau o na sui. O le finangalo leo se tasi sa avea ma leo leo wha atatau le physical competency test po le PCT, le e wha amalo sia o na sui. Mo le mau Gavin Benny e tolu se fulu tau sanga talo na ngalue wha leo leo, wa mo omio na sui pe a mana na oe wha au popo nisi leo leo fou. Ve wha atu mau fo ile au whai ngā lue ngolo iai pia nei. I se tali le perisitene o le asosio leo leo Chris Cahill, o se mata upu ese umai lava manatu o tangata beita ai. I nisa reporti o le to atelo leo leo wa wha ama vai wha pia isi o lo ngā lue pia nei, o lo au tasi uma i le fina ngalo Benny. Ua toe ti poti mai ini usila le tamana na tuli o na wha asalanga i tusa ma le fasi o tia o se tasi o tina. Leana ia la fua ilo na tino i Norfolk Island, i le lua afe ma le lua. Tusa ma reporti o le staff, o le asona nafi leana taunu ua i kala i State Glenn McNeil, ma o lona taunu uma iai mai au se talia. O loo iai nei lalo a ia ingo le Returning Offenders Order i tusa ma polo a inga a le komesino leo leo Andrew Costa. I nisi lava o reporti o le aso lulu na wha atu ata tala mai iai i tua mai le to ese New South Wales i le mai a nofo salai. Mo le luas fuma le whātau sanga, muli muli ai te iti ele wa alele i le aso na nafi ma ti poti mai iai lua. Ua toe ta utina le whala mai tele i au kilani, o le ele i ola le afi wha aleo leo i taimi na motu si ai le ele tise, mo le umi e luas fuma le tolo minute. O le tai au le aso lua le ana tupu ai ma e wha apeo le UPS system, le ana mawhaiona ia sapa la ina le ele tise i au nanga tu ngā wha apea nisi o masini mo potu ti ngā ina, ma potu wha ata. E le i mawhai e afi wha aleo leo, o na fesoa soani le taimi na motu si ai le ele tise. Mai se fulu minute le ana lea iai se ele tise. O le telo si ake tu sa mawha amauninga mai le sui o le pulenga o le alava na wha awa upea i le aso lua. A o nisi o ta o tonga o le ana toi tolo po. Le isa ngase na afi ai ma ua wha atu ese le pulenga ona o le meana tupu. O le leo lo le afi wha aleo leo wafai mai ei fo i o le ua toi sila iai mo le anga i iluma ina ia mauti noa e vave ona toi wha afo i sia le ele tise i se taimi vave. Ma tala muli muli, o lo talia le tau nei na whaasala launga le sui whai pula le Green Party Chloe Swarbrick e lo ai lo na momo e le palo te sa ili ai. Se isi sui e suia James Shaw. O le wawa noa le isi no fo le tofinga ta ita el Green Party ina ua wha ma vai Shaw. Ma o le whai pula mua lava lea le Green na tele na tau mate i ai le to a tele. Tau le sfumaltasi tau nei e whai elfono tanga Swarbrick matusitala ma mauti noa ai lua. So o se tasi e sui o le Green e mawhaiona momoe ma e tāpu ni ele wha aulo suafa i le aso sfulma le whao le masina le nei ai wha atu a wha amaunia le o le a wha amania ina mai i le aso se fulu o le masina a sau. O tala nala Radio Samoa, manuia le aso.